دما خوش به بینرین هیجا ایرو یازدی چله 2022 جه روژان جه روژا سیشمیه بویه رو گشترین هری سرکه او هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هیجا پشتی 7 ساعت جه هفدیتنان دانوستاندرین امریکا و روسیه بداوی بوند انجام ویژی میناکو دهات پایین بو به تایبتیش دمجارا آلوزیا اوکراینه ده لو ماجبو چاره سرکرن آلوزیه ته انجام که ارینی در نکد. لباجار سویسری جنوی دناو براشاندین امریکا و روسیای ده هفدیتنه کدرج اولکاری پیک هات. آلیکارن وزیرین کارن دروه ای هر دو ولاتان وندی شرمن و سرگی رایبکوف هفدیتن لآفیسا امریکا یانتوین یک بوی پیک آنین. آرامی استراتژیک آلوزیا اوکراینا هبونا ناتو لهرما روجهلات و کنترول کرنا چکین کیمیوی مجارن دانوستاندنا بون. لیجوان آهری گرینگ جی روشا اوکراینا درکت بیش. Без попыток что-то приукрасить. پشتی هفدیتنا 7 ساعتان نونرین هر دو آلیان داخویانی دان چاپمنیه. سرگی رایبکوف اشکره کرکو دنابرا هر دو ولاتان ده فکرین دجبر هنو گوت. مخابن هلوستک نینی لهمبری مهات نشاندان دوی بت آوایی اوکراینا نبه انداما ناتویه. اف مجار جبو مخطا سوره. نابکو ناتو لهرمی هبونا خواه برفره بکه. بتایبت لأوروپایا ناوین و روجلات. دیپلومات روس رایبکوف آنی زمان کو باوریا وان بروج آوان نای وها دوام کرد. پیوستیا ما بمسوگریه که بهیز هیا لی آراست ام با آلیه لهمبری خواه باور ناکن. برپرسا شانده امریکی وندی شرمن جی وها آخوی. مد مجارا رد کرنا داخوازن روسیای ده بریارداریا امریکای جارک دن آنی زمان. زوی ام بیجن موسکو دی مجارا چاره سریا دیپلوماتیک ده جدل تفدگره آننا. تشتاکو پیوسته وره فهم کرن اوه. به ایراده اوکراینا ام نکارن در حقی وی ده تبریاره بدن. مافی توالاتی تنیکو سینور ولاتکی دن بگوهره. بانگامه جبو روسیای اوه. لشکرین خواه جسینور اوکراینا دور بخن. لکازاخستان خواپیشاندانین لدیجی بوهابونا سوتمنی به کشتن و بنچافکرن هاتن تپساندن لولات هینا بیدنگی که مترسیدار هیا او یک جی پشتی مرنا 164 خواپیشاندیران و بنچافکرنا نیزی 10,000 کسی پیک هات سرکمار کازاخی جومرت توکایف راگاند کو هزین آشتی ین ریکخستنا پیمانا اولکاریا کلکتیف آ به پیشنگتی روسیه دناوا دروژانده و دست به درکتنا جناوا ولاد بکن توکایف گوت وکشین و دناوا 10 روژانده جی بقاده. لکازاخستان سالانو دناوا شر و پفچونان ده دست بکر. آلوزیا کوددوی چله به بوهابونا سوتمنی را دست بکر لپرانیا باجارن ولات بلاو بو. جبر ایریشین تندیم پولیس و لشکران 164 کس مرن و نیزی 8,000 کس هاتن بنچاف کرن. نهاجی لکولانین باجار بیدنگی و رنگین ویرانی خویادکه.
هزین ریخستنا پیمان اولکاریا کولکتیو یا به پیشنگتیا روسیای جی لناوا ولات تفدیگره. برماهی شواتا عربه و آلاوین ددما خو پیشاندان ده زیان دیتن جی یک بیک تین را کرن. لناوا ولات بیدنگیه که مترسیدار سروره. Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу. سروکومار کازاخستانی قاسم جومرت توکایو به ریا تلکنفرانس جی پارلمنتران را آخوی او گوته. هزین آشتی با آوه کی گشتی ارکی خواه به سرکفتی پیک آنین. توکایو خو پیشاندانین که هفته بری لولات بلاف بویا به تروریستی بناف کربو و راگهاند که وی فرمانا بهشیاری یا کشتنا خو پیشاندیران دایه. توکایو فرمان دا حکومتی که بیتر باج جی سکتورا مادنی بستینه. اف پیشسازی دوان دمین داویده به قزنجه که زیده دخبته. جالیه دم و وزارت کار نافخوایی کازاخستان راگهاند که د چارچوبه چالاکی پروتستویی ده نیزی 10,000 کس هاتن بنچاف کرن. روشا آوارته یا کلوالیت جبر خو پیشاندانان هاتیار آگاندن ده 8 روزین دنجی دمریتی ده بمینه. Я возглавляю штаб контртеррористический, статистику теракта. پارلمانتوی کازاخستانی سروک وزیرتی علی خان اسمایلوف که جالی توکای و وکه نامزد هاتبو دست نشان کرن پشراندن. Сегодня в Республике Казахстан объявлен общенациональный день траура и прежде чем начать... پشتی خوا پیشاندانان توکایو حکومت جکار گرت و جبو پیشی گرتن آل خوا پیشاندانان آلیکاری جری خستنا پیمان اولکاریا کولکتیو که روسیا، کرگیزستان، تاجکستان، بلاروس و ارمنیستان اندامین وی نخواسته. لسر بانگاری بری کازاخستان زیدتری 2000 هزین آشتی پاریز جبو ولات هاتن و گوهستن. جدوه و انترنیتا کو 5 روزان لباجاری هری مزن ای ولات الماتی هاتبو قد کرن هات و گراندن. لپایتخت و ناوندا دارایی یا بری یا ولیت که نفوساوی نیزی 1,800,000 جنوه تیکتنا مال پر ناف خویی و بیانی پیکانه. بربینرین هجا سروکی پارلمنتویا اوروپای دیوید سوسولی کوژ 26 کانون وژ بو نخواشخانه هاتبو و گوهستن جیانا خوا جدزدام. دیوید سوسولی یه جه سوسیال دموکراتین ایتالی جه سالا 2019 و سروکاتی جه پارلمنتویا اوروپای را دکر. بردف روبرتو کولیو دیار کرد که سوسولی 11 ساعت 1:15 ده لنه خوشخانه که لباجاری آوینوی ایتالیایی جیانا خوش دزدام. سوسولی جداویا مها کانون او ورو لنه خوشخانه دهات درمان کرن. سوسولی جبر خرابونا سیستم پاراستنی یالاشیوی نخوش کتب او را کربون نخوشخانه. سروکا کمیسیونا اوروپای لسر حساب خوی تویتری پیامک پاروکر او جبو سوسولی گوت سروکا کی کم دیتی او بریا هر تشتی دوسته که هجایم. سوسولی کو بری جبر نخوشخانه یا لوسمی هاتبو درمان کرن و پاییزه جبر زاتوره ی را کربون نخوشخانه او به هفته آن نکاری بو کاری خواه بینه. بله سروک وزیر اسرائیل نفتالی بنت دیار کرد که حتی نهاد وری سیاسی ده تپش کتنه به آلیین فلسطینی را نهاتیه کرن و گوت دبا که ام نچار ببینین به لبنان یانج غزه را شربکن. لگور نوچین روزنامه یا تیدو احراتان بین درونشتنا کمیسیون اولکاری او کارین در و یا پارلمنتویا اسرائیل ده داخل یکدام. سروک وزیر اسرائیل گوت دبکو ولاتی وی به لبنان آن غزه را بکوه نوا شرک لشکری. نفتانین بین ده داخلانی آخوده سدمین ویه که زلال نکرد.
درباره هفدیتنین مهابوری یا لگل سروک فلسطین محمود عباس لنیزی تل آویوی بند اشکره کرد که نها تپلانه که وینینه که به فلسطینی را دمجارا سیاسی ده پیشکتنه که پیگ بینه. بند دست نشان کرد که برجواندین اسرائیل او کل شریعه روش آوا و غزای استقرار خواه بدومین او ریل بر مزنبونا هیزین تفگر حماسی بگیره. دشری هری داوی هفته گولانا 2021 کان دست بیکری و حتی 21 مه با آگربستی بداوی بو 66,000 بجشتی 243 کس هاتبان کشتن. هر وها نیزی 1000 کس جی بریندار ببون. ج طبخ سال 2021 کان وکه زاروک افغان ای وندای کتا روژوی سهیلا و دمه دمهی بو ل بالفرگاه کابل دان لشکره که امریکا او جوی دمه و او وکه زاروک وندای بو او دهات لیگرین پشتی 5 مهان سهیلا را دستی مالباتا وی هاتا کرن هر وها جبو پیشی ل گرتنا کریزا مروویا ل افغانستان نتوین یک بوی کامپانی آلیکاریا هری مزن یا جبو ولاته که دادست بگیرن. دناوا وان ده مالباتا خباتکار هیزن امریکای میرزا علی جی هبو. میرزا علی 19 طباق دناوا قلبالخا 10,000 کسی ده گره خواه ای دمهی جتر ساکو دناوا گرسایا گل ده آسه بمینه دادسته لشکرین امریکی. و جوی روژه و سهیل و کزاروک واندا کت روژه هی. یک جا آجو کارم بالا فرگه حمید صافی زاروک بی خودی دبینه و دبه مالا خواه. 5 مهان وی خودی دکه و داوی او رادستی دا پیراوی میرزا محمد قاسمی کرد. کلیا رادست کرنا سهیل جبو حمید صافی و هفجناوی زور بو. خوش باشیم از اینا تشکر کنیم تا بسیار مدت بگوتناوان دی پیواژویا خودی کرنه آ 5 مهان ده پر پیهاتن گریدان او وکا زاروک خود دیتن نه خدا کی کس ورزشکاره لالا گکز لالا خندک رو پدر یه خندی خوبش که باید بریم شیر بخر سهیل ایکونها 7 مهیه و ویگا ویج آلی خالتیکا خواه وره خودی کرن و پشتی ریوه به وجبو مالباتاوی آل امریکای ورشاندن. Mr. President, as you hear every month, دوینا بریده کریزا مروویال افغانستان جید روژاوا جیهانه ده الیکار سکرتری گشتی نتوینی اکبویی جبو کاروبارن مرووی و کوردیناتور الیکاریا لزگین مارتین گریفیث دست نشان کرد که وان جبو افغانستان که کریزا مرووی لهایی کامپانیه که الیکاریه یا بنرخه 4 میلیارد و 400 میلیون دلاری داید دست بکرن. او مقدار هری زیده الیکاریان که حتی نها جبو ولاتکی هاتی دیار کرنه. لاتوپیا بانگوازین چارەسەریە ئالوزیا هەی بەڕێیا دانوستاندنان هەر کو دچە بلندتر دبە پشتی 18 مەهان ji girtina wan rêveberên Oromo hate berdan kesên hatine berdan jê banga çareseriya alûziya heyî bi rêya danûstandinan kirin. سروکن کنگره فدرال اورومیه OFC بکلی گربا و جوار محمد بداخوینیه که نویسکی دیار کرن که گرتن آوان 18 مهان نقانونیه و پارتیا دسلاتدار جبو دهل بجارتنه ده بسر بکه و مخالفت ده گرتیگه ده دهیله. داخوینیه ده هات دست نشان کرن که دوی گوتارا حکومت یا آشتی و دانوستاندنان و گوهره تفگره که پارتیکی وها هات گوتن. ام دخوازن ناکوکین لایالتین اورمیه، تیگری و بنشنگل گمزه برین آشتیانا و دانوستاندنان چارەسەر ببه. داخوینیه ده هات دست نشان کرن که دوی اکتورین درویج بو بداوی کرنا شر نافخوایی یل اتیوپیای رولکه ارینی بلیزن. هات خواستن که پیوسته جهلوستین شر دجوار دکه وره دورکتن و هات دیار کرن که دوی همو گرتین سیاسی، روزنامه‌گر و چاله‌گر بین بردان. داخوینیه ده هات دست نشان کرن که چارەسەریya آلوزیا سیاسی یال اتیوپیای نشره.
Bi danûstandin û diyaloga di navbera gelên Etiyopyayê de dikare ev alozî bi aşîtiyê bi dawî bibe. Hikûmeta Etiyopyayê hefteya borî ragihandibû ku wê rêveberên payebilind ên eniya rizgariya gel a Tigray, TPLF, Kongreya Federal a Oromo OFC û Partiya Balderas ku yek ji partiyên serekeyên muxalefeta Etiyopyayê efû kiriye. Serokên OFC Bekil Gerba û Cawar Muhammed piştî bi tundî kuştina stranbêj Oromo Hatçalo Hondesa hatibû girtin. Ji çarê mijdara 2020 ve di navbera artêşa Etiyopya û eniya rizgariya gel a Tigrayê ev şerê heyî dewam dike. Koreya Bakur ji destpêka salê ve lez daye ceribandinên xwe û heta niha du mûşekên nû jê ceribandine, ev ceribandin tevê bertekên qada navnetewî pêktên rêveberiya Pyongyangê mûşekeke nû jî ber deryaya Japonyayê ve ceriband. Kurya Bakur a ku hefteya borî bi ceribandina mûşeka xwe ya hîpersonîk bû cihê bertekan di navaraya giştî de. Tê texmînkirin mûşeka nû hatî ceribandin jî ya plastîkî ye. Sererkaniya hevbeş a Kurya Başûr ragihand ku îro danê sibê saet 7:27 deqan mûşek ber bi derya Japonyayê ve hatiye avîtin. Piştî ceribandina dawîn a ku ji aliyê hikûmeta Japonyayê ve hat piştrastkirin, hat diyarkirin ku mûşek li derveyî herêma aboriya taybet a welêt ketiye û ti zirar nedaye keştî û balafiran. Serokwezîrê Japonyayê Fumio Kishida jî ceribandina mûşekê bi xemgîn binav kirbû. Kishida ferman da wezîran ku ewlehiya derya û balafiran biparêzin û derbarê mijarê de agahiyên berfireh berhev bikin. Her wiha ji bo rewşa awarte jî xwest alî di amedebaşiyê de bin. Wezîrê Parastinê yê Japonyayê Nobuo Kishi got ev mûşek li derveyî herêma aboriya taybet a welêt ketiye. Kurya Bakur destpêka salê mûşekeke ya hîpersonîk ku îddia dikir 700 kilometreyan dûr li armanca xwexistiye ceriband. Her wiha hat ragihandin ku teknolojiya sotemeniya ku di fûzeyê de hatiye bikaranîn ji bo di şert û mercên dijwar ên zivistanî de bên bikaranîn bi awayekî serkeftî hat ceribandin. Hewildana Pyongyang bi taybet Kurya Başûr, Japonya û Amerîkayê qada nav neteweyî xistibû alarmî. Li zanîngeheke Amerîkayê serkeftineke mezin di warê bijîşkî de pêk hat cara pêşîn di dîrokê de di bedena mirovekî de dilê birazekê hate çandin. Niştekerkarî ameliyat serkeftî derbas bû û ev yek jî bo bi hezaran nexweşên ku dinyê nexweşiya dil pê re heyîn careke din bo hêviya jiyanê. Veguhestina gurçik, keze barış û dil. Bu yerên wiha gelek caran di cîhana bijîşkî de hatine bihîstin. û êdî wisa lê hatiye ku ev ameliyat bûne tiştên ji rêzî. Heta îlona par, hemabêjin tevahiya ameliyatên veguhestinê di navbera mirovan de bû. Lê ev yek îlona 2021 bi veguhestina gurçika berazekî ji bo mirovan hat guhertin. Li Amerîkayê Fakulteya Bijîşkê ya Zanîngeha Maryland ragihand ku bijîşkan dilê berazekî gogenetîka wî hate guhertin bi rengekî serketî li bedena mirovekî nexweş bicih kir. Ameliyeta roja înî hat kirin, nîşan da ku organa lawirekî yekem car bê ku di cih de bêret kirin li hundirê bedena mirovekî dikare lê bide. Hên zû ye ku bê gotin bê ameliyat wê bi kêr bê yan na a. Lê belê ji bo bikaranîna organên lawiran ji bo mirovan
ku lêgerîna dehê salan weke gaveke erênî tê nirxandin. Nexweşê ku dilê berazekî li bedena wî hat bicihkirin, David Bennett e. Bennett zanî bû ku gerantî nîne bê veguhestina dilê beraz wê bi kêr were yan nea. Lê ji ber ku bi tiryeke din li pêşiya wî nemabû qebûl kir. Li gorî daxuyaniya Fakulteya Bijîşkî ya zanîngeha Maryland, Bennett rojekê beriya emeliyetê got. An mirin, an jî qebûlkirina veguhestina dilê beraz. Ez dixwazim bêjim. Ez zanim ku ev yek hewildaneke di tarîtiyê de ye. Lê belê ev tercîha min ya dawî ye. Bijîşk dibêjin çend hefteyên pêş ji bo Bennett wê krîtîk be. Li ser mijarê dîraktorê zanistî yê bernameya veguhestina organên lawiran ji bo mirovan, Dr. Muhammed Mihyedîn wiha got. Eger ev bi kêr bê ji bo nexweşên ku êşê dikişînin wê bibe çareserî. Berpirsê bernameya veguhestina dil, Dr. Barley Griffith anî ziman ku ew ê cara pêşî bi karekî wiha radibin û got. Em bawerin ku meriya herî rast ji bo nexweş hilbijart. A girîng ew e ku dermankirina wî dewam bike. Beribînerên hêja nûçeyên me li vir bi dawî dibin û heta sibe careke di nûwerên pêşiya we bibînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.